babnya ini pecua kimat bukongsan. Ya kendu unong jengok kai na Assam ha kejinjia aksiden hamok dak sange menterang ba ukon rat sang ma kejaga aksiden kat ba udang don halenti banwan phase selong na sora. Kini Menteri Kena Sorkar Deng Jong Katnat Coal and Mines yaki projek Karoy Kapar ha West Khasi Hills. Shen an pemna khaddo ka khnam yaki kerteng jong ki kertong ki bani khun ha election MDC banjor bat klan ya ki an pede bat ka jingkhai da ki bahar jala. An amlai tap vote ka dor basnong mukro ha ka election MDC kung ka jingki persya halor ki jingwan rung bat ka jingnet donbor da ki karbi anglong autonomous council jong ka Assam. Bat pengkrek ke West Gentle Hills na kabenta ke Lempung Methalia Games ke Bahan Riu ke jingpli perdagan long kalai terik ukla lengkot Jawai. Kikubor kibabnya unong wan jengok kai na Assam ubarang wan pai na sora ulangat ha ke jingja aksiden ha mau kodok ne ke step arngut kibriu ke badan hapo jong ke kali kelasyu mensa malumala. Menteri rang ba ukan rat ke sangma bat ke menteri ke tenat ke koi ke khia ikong amprin lengdo kilasange ke jaka aksiden kat badak kidang don ha kelenti benwan pai seselong na sora. I doktor i baladon lang bat ukan rat i lakmi ya kilanot bat lepen kitno ya ki mar hospital. Ukan rat lambat ke kenhun menteri bat ke he ofisar sorkar ki lalej sesora na kabenta ki kabinet retreat ka ba arsngi ke bala peniat ha kaspo bat khatwe terik menta upnai. Menteri Kena Jong ke Sorkar Pedeng ubapej ya Katnat Coal and Mines Usati Chandra Dube ulalej jengok arsngi ya ke West Khasi Hills District ha ke shpo bat kawai terik menta upnai kini ke jinglet jengok kalong kum shibenta jong ke jing putri kam ya ke projek ban kemi na ke benta ke kam ki jam bala peniat da ke Sorkar Pedeng ke bertemu ban penbahaya ke roi ke par jong ke than ha kan ke jingwan jengok ba arsngi udube ulalej jurip ya shibun teli ki projek ki bahap apo jong ke skim bekentop ya ke agan wadi center hanongstone ki projek pentrai surak na nongstone syawak kaji bat na nongstone syaramrai na lor kiwe-kiwe ha kaji ngilang kabalalong ha conference hall jong deputy commissioner nongstone une menteri ulakdau ya katu kat ni teli kijing don kam ban pentrai marmar kijing pendap ya kam ha kapor ke babiang bat kijing ya trelang ha Pedeng ke Sorkar jela bat ke Sorkar Pedeng. Working President Jong ke Khun New Trump National Awakening Movement ubak Thomas Pasa lu pentip baka sanction kan sapena khaddo ye kerteng jong kertong ki banyak khun ha ki election MDC Bansawan. Habakran sikilat patai kubor nan kesni ubak Thomas ulaong ba ubak Elton Swear ubadai presiden ubarang khana udai ukertong ubanya khun na nong thamai constituency. Shu lu pentip baka seng ka banjur halor ban penklanya ke an bayadai bat ke jingkai daki bar jela kenang ban pentikna baki kam khai daki trairi kan yada kan penek pensa bat kan laj na ke jingwan rung kerthep kinang wei. Iba Elton Swear indai wadai ru state youth president juga party undai candidate juga seng jong ni nang tin po nang thamai constituency but haka sni Monday kindan ru po mawati po laban mopram constituency but sa kiwe ru kin permanan akan dikasih benekong ke bar ke banwan kan ni kan dei baik ka jengkut no kan penmi ya ki tu perteng de kan sedang no pada ka jing ya syahmat bagi kandidat repair kertong repair ba lese ngin perking no ya kan ni khai ke pateng khrang ba ngin kandong ka jing singan ha ya ka jaj mude banjongi. Kaknam kala kentu ya kitnat jong ke Sorkar ban burenti kat kum kecing siu ke barit balapan kela. Apa penepau ya kecing sungu sya ke Sorkar working president kaknam ubak Thomas Pasa ulang ba kan ke kan ajing mentoy shibun ya kinong try casual ha ke office Sorkar ba per. Ula benrap ru ba kaknam kan sa ay ya kecing tho sya kitnat labor knang ba kitnat kan burenti ya ki kendon jong ke regular casual worker scheme
Chia hajar kendai sepak kena penriu adalah ulakam bagi tenat jangka sorkar kim ju penteri kam ya kani ke skim. Nilai UI ketua kajing penpena nak lem ka kabinet nak tidak osora hakaba kira rai ban penkiu ya ka minimum wages katkum ka jingga aibor juga minimum wages act 1948 nilalap la hakim bon terlibat di department ba buat la da ka terat labor juga sokar jela ka penkiu ya ka minimum wages kini kita nak pada kimju implement ni ki hakapor kepada tengi kemik lenti baka sarkar kan batharu lembah ka tenat lebar kan batharu ya ki department ki office sarkar welfare bakin strictly adhere to the minimum wages ke baka sarkar kala manjur Kador Barsnong Mukro Pelun ke Badan Hawes Gentle Hills District kelarai ban omlet tab vote hak election MDC ke ban Salong hak apoi terik Rompang. Kini kejing penbaik kelawan hadin kejing elang ke pelong hak kendai terik menta ubnai Hamadan Musyer Mukro hak ke barok kinong snong jong Kador Barsnong Pelun kilawan menisim benta lang. Hak sengi ke babot kata hak seputerik Kador Barsnong Mukro Pelun ke pentip syau Deputy Commissioner Jang ke West Gentle Hills iba BS Solia halor kene karai. Kat kum kajing ong jong sekretari Kador Barsnong Mukro Pelun uba Precious Star Stand ula ong ba kane kajing bomlet tap vote kalong kajuba halor kajing let don bor da ka karbi anglong Autonomous Council jong ka Assam ka baju jaman la kapor. Snong jong jongi nia im siir nia lekbri lelaka ni im haga jakalo jong haga jing siir ke jing ting ke jing smith bat halor kine kinong rim halor kine kisan tali kinong rim ba menin kesni ka kendai trik pramen kong arjar pusan daga wei ke sur jong ke snong hibur ke wei ke dorba snong mukro pelun kalami daga wei ke sur ba ban boykot no cisendon ya kene ka election MBC jong nisnem arjar pusan jong ka JHDC halor kinong rim ban pedi se ke partai ban pedi khamtam ya kene council bari ke sarkar hibur ke wei ba nimdon kam bani simbata kene ka election akaba wat yatang ya ka hok jongi kamtam ya ka district council ke badi pej ya ka kendeu ke siap badi ban yada ya kendeu ke siap ke jongi kamla ban yada nakata kadau kami na ka wei ke surba ban boykot na sisendon ya kene election MDC Hakas ngira ke ya ke National Youth Day u Menteri yang Bakdo Keri Narendra Modi ulai dan bentalang ha ka Viksit Bharat Young Leaders Dialogue Arajar San New Delhi. Modi ulai benisem bentah ha ka jing peninam bat ulai kenduk ru ia ki samla ha ka ba ki pen i ya la ki jing trei sha Modi. Kini ki jing peninam ki pen pau ya ki jing mun betmai bat ki lat ban pen be ya ki kat tu kat ni ki jing ki bojur tam ha India. Lapan sedang ya kini kejeng peninam ke balai sengi lenter ha ke sengi tok ding jong katayau ke baai ya kerensan ke biang tam nak bentak ki samla ban pen i la kejeng mut betmai nak bentak ke Viksit Bharat. Saat setang kendiat sengi nak bentak ban pelong ya ke Meklaya Games ke bahan rew kejeng pen krek ya ke jaka penyelek kai beper kalaya chat. Harga Meklaya Games ke bahan rew en kentup ya ki arp kendai teli ki jingilai kai ke ban long nadu ke arp hoterik hadu ke arp santri ukala lengkot harengkat ke jing simbenta jong ki lai hejar praspak kena pendai ngut kinong yelek kai. Ke komiti kala penlong ya ke jing yelang ha ke singi tok ding ban yakran halor ke jing penkrek ke badang ya cakmat. Kat kum ucarman ke Meklaya State Olympic Association ubak John Kashing ulo pentip bakandai po nagi spak jong ke jing penkrek lala ban pendep kabasa setang sipo nagi spa ha ka piade be kejing pekre ya kimadan yelek kai kejing lodging sep nak banta kan ke lumpung kan kot sya ka live san keluar tengka ka balatam ya kejing penut pensep ha ka Meklaya Games ke besan ke berpenlong haus nem arajar besar wa West Garo Hills kejing pli perda nak banta kejing yelek kai ban wan kan long ha ka khatlai tri ukala lengkot a district library auditorium mentong jawai. We had a review of specific committees. Number 1 was transport. Number 2 was security. Number 3 was reception and accreditation. Number 4 is accommodation. And number 5 was media and IT. Expenditure costs on the various things. But I think it will be around between, I don't have an exact figure, but I think it could hover around 30-35 crores, the total thing. The majority of the costing is on the facelift
and many other things. Kemding ka headquarter kispai BSF atura hagapor ka wish deng menstep mentagas ni. Kat kum kejinya tu jong ke BSF kading kelas sedang nak gawe ka badan marjan bat kelapur suki syakate ke jaka. Henry da kejinya rap bastet jong katnat fire emergency ketura bat ki BSF lalak bantem ya kading shwa bakan wanra kanu kan kejing julor bat amshamdan kanu kejing mensah kate kejing ja. UMLA karanikor ba Pius Marwen haka spotri kelalengkat ula IT ya ke work order ke bekot palat lai pulai lak tengka syau presiden ke Athletic Sports and Cultural Club uba pining thong ni nak bentar ke jingte ya ke madani lek kai football haka senang umpung ke badan ha South West Khasi Hills District. Kapisa ke bekot spolak tengka la ai leng ba jong ke Chief Minister Special Development Fund arhajar pulai sau bat pulai point new lai lak tengka leng bajong ka CMSDF arhajar besar arsan nagabenta banshna yikimadan yelakai football bat kijingker ha kajingkren jong u MLA kathan u lakhat ya ka umpung Athletic Sports bat Cultural Club ka women organization bat kibor pnya chnong jong ka umpung bakin penkam hok ya gani kipisa kenang bakan long kajingker khu yikisamla kathan ba kane kalai pulai lak kamde ke pa ngiong ba ngilapit lapia ngisufu nginandong kam susu eki kam ki basikmat but kumbala ong dai we dorong ba haba piyo ya ka wogoda yo ya ke jiktrei khantam na kata ko kasno kathau lanta ka lawe yo ki khon samla ba ngakwa ben i ba ya ke jiktrei kanong ke jiktrei ka ba ya pe ke jenti ka jiktrei ka ba phi pendep trei hok penan kam hok Kelamba, kane kapisa kanam leno. Hadin kejing yo jing krishan pisa ke bakot arphuai lak tengka nak benta ki arphuai ligi club bat ki senjuk na menteri rangba ha ka spoteri ukalalengkot ha ka lengko dap shispa snam jong ka chut waku MLA ke jawai uba wailat miki shalah nin ka sngi ulasam ya ki check syakinong yo jing yarap ha ka office jong ke West Janta District Sports Association West Janta Hills District ya kane ke Chief Minister Special Grant lashna khnang ban kentiu ya ki sports club bat ki senjuk ya kane ke grant la ai ha ka day bat ke Maclear Games ke bah riu ke ban salong shen ke bala bo ban long nadu ka apoterik hadu absentri kala lengkot ha West Janta Hills. Henry siapa meno hadir pada kamar cua warna itu cepi ada pendapat senyap oleh Chief Minister hadir pada om Chief Minister om sir kejingkwa yang ngawat untuk jingwan yang memiliki game open net penpadu pada infrastructure Henry kini tahu cimi lagi ke buka mau penklan ya association neba kamu kan ke ini infrastructure kuai mana dep kini ini infrastructure tadi waklan ya association unity yo open MKM ini infrastructure Mentang ini pe kejing long diman kesunyang hatura. Kejing kriat kalong kat 4 degree Celsius bat kejing shit kalong 4 degree Celsius. Kejing sengam kau hau mentah kesingi kalong lai pupra na kisispa. Hashlong kejing kriat kalong 0.1 degree Celsius bat kejing shit kalong kat 0.9 degree Celsius. Kejing sengam kau hau mentah kesingi kalong reply na kisispa. Bat hajawai kejing kriat kalong 2 degree Celsius bat kejing shit kalong kat 9 degree Celsius. Kajing sengam kau hau mentaka singi kalong lep sao na kesispa. Kajing long jingman jong sunyang hatura shalong bot jawai kapen iba kasunyang kan rekyang haki babon ki jaka. Swaban poi sakupkot jong atuk kubor ngi pe biang sesien yakimat bakongsan. Ya kendu nong jong kai na asam haki jingja accident hamau produk sange menteri rangba ukon rat sangma kesaka accident kat ba udang dan halenti banwan pa shalong na sora. Kami Menteri kena kesor kapdeng jong kenat coal and mines yaki projek Roy Kapar West Khasi Hills. Shen an puna khadu kenam yaki kerteng jong kertong ke banyak kon haki election MDC banjor ban klan yaki an be day bat kijing khai da ki bar jela.
An amlai vote ke dor basnong mukro ha ke elchen MDC kum ke jing yeki persya alor ke jing wan rung ba ke jing don borda ke Karbi Anglong Autonomous Council jangka Assam. Bat pengkrek ke West Gentle Hills nak mentah ke Lumpung Meklah Games bahan riu ke jing pri perdagan lang ha ke kalai tri kelalun kot hajawai. Ti perlok tung lepas syuk bukut jong tuk kubor jong yim taga janmit hadu bin syam yang berpila syai kesini keblai pi barak. Driving remarkable transformations. On the occasion of National Youth Day today, Modi said that his faith